Alright, namkela ka NRTV la ninga kona ni na maja mambiri Mtimba ni na MOP bata ihlamusela kukomisa bata ihlamusela kukomisa ku Mtimba ni shaka loko Mtimba ni vola ma kusuka kwihi vito ra mehe ra straight leri nga le pasini it's Thembi Nkosi xivongo Sithethwayo van'wanyani va ni vitana Themba. Is it because me nga endla ku ni vitaniwa Themba because Thembi Nkosi Sithethwayo mavito lama lengo so whenever ni fila form swi nga nila swi hundza swi ya okay Thembi Nkosi mani tsema va Themba so aka Mtimba ni mfana kusuka Phalaborwa ya Mtsonga rapper indlela le. Oh okay. MOP man. MOP won sungula ngula ku MOP simileni man of peace tani loko epasini tsarwini ku Ntwanano Ralph wakamanana se man of peace le ite yuma la ka Ntwanano Isuka kwihi? le ka Maranga ka Zumeni Uma ka Zumeni le timfuveni le why bamba le donkey Sa PLP le Antwane. Ano mo nag-represent ako? Ano kasi